Sagudayan nga ro ti surat ni Pagayam Anato. Dear Kasin, sakbay man nga inak iburay ti pakasarita kasinyong nga kahit kung itaklin iti dito ng programam. Idanon ko man tinabara akablao ko kada kay amin nga agserserbi di Tanemars Studio nang runa kada kayo kinidadim nga kanahin ko nga bibuyaen no agibasbasa kayo iti surat pudno launay nga adu dagiti mapidot nga adal kastamet ten makaited liwliwa nang runa no ti ada wayang agbuya when nagdengeg ket naawis ti riknak ngagsurat iti programam kasin ngamin iti laeng kalabes adda ti mangburburi-buri ti panunot ko ket kayat kuman nga amwen ti kapanunutan dagiti viewers nga nalalaing nga mangted balakad tabaring no isu dati makaited ti sungbat kadagiti saludsud ko ket malawlawagan ti panunot ko ket lumag-an ti riknak impagarop ko kasinyong nga dimtengen iti biyag ko ti babae nga naikari nga agbalin nga katakunay na ko iti biyag ti babae nga agbalin to nga inadag iti anak ko inuputot ko ti babae nga namagpitik ti puso nga isundo laeng ti agbalin nga babae ti biyag ko nga sa anak to nga tumaltalyaw iti sabalin nasaok ti kasta kasin taday di tatang napekla na babaero kastamaten dagiti dua nga manungek nga damanong Nestor kini manong Nick pasig da nga babaero ket siya jak kayat nga tuladen ida dati kayat ko may santulaeng ti babae ti biyag ko kasin saan kami nga napagasatan wenno saan kami nga nasagutan iti napintas nga langaw wenno nagwapo na taer nga itsura gagangay lang ti itsura mi ti langami saan kami nga makuna nga gwapo nga pagpatpatayan launay dagiti babae saan nga kasking kakasin uy abing raman na pala saan nga kas kadagiti daduma nga adu dagiti babae nga crush kadakwada iso nga rod nga ibagbagada nga no asin nupay dati awang gwapo na isupay ti ada to red na nga chicks when nagbabae taday di tatang namin adon nga natiklo ni nanang inananusan na lata day di tatang aging nga nagsat ti anges ni tatang ket saan nga pinanawan ni nanang day di tatang sang kay bagana ala ure ag chicks ni tatang yo di importante ket agawid kada tayaw kaya madumad dagiti agkuna kasin nga gagangay kano nga ag chicks day di tatang tan ni nanang saan lang aruden nga makuna nga nalapsat sa pela di na among ornosin di bagina ket ni manong nato nga inauna nga lalaki nga kabsat ko nakaasawa iti bakbaket wenno natataengan nga miso iso nga saan mimot nga mababalaw no sagpaminsan nga agsapol iti sabali dinto nga ni manong Nick nakaasawa nga agpaiso iti ubing nga misuna ngem saan mo't apanaguyaw kasin kasla datang tangana kasla dati amoy ti kahit ko saon dati saan nga nakaadal nga nagrigat nga makauawat ket ni manong Nick sagpaminsan maduktalan mi nga mapan kadagiti beer house nga adda iti GRO na
kanayon nga maungtan, at ati sweldo na, halos mapan amin iti bisyo na. Mapan nabusbusin ti sweldo na nga mapan mangi table iti nalapsat nga babae iti beer house. Ta saan da nga ron nga kontento iti asawa da. Da manong Nestor ken manong Nick. Ket siya gaputa siya klaengen kada kami nga lalaki nga agkakabsat ti awang asawa na ingked den ko wenno inkarik iti bagik nga sa anak to nga tumulod kadakwada. Si Kabaraw inton kaano kang kagasawa nang nandani siguro nang awmot pa iti asawa alagat no adan to nanang sigurado nga sa anak to nga tumulad kada manong ken kastamoten kaday di tatang ket rumbeng na laing baraw saan mo nga tultuladen day di tatang mo kastamoten kada manong mo nga ay na Diyos ko aya talaga nga imalad da kaday di tatang yo. Kasanumot ngamin nanang handang agsapol ti sa balik at tila damat nga lang tumtumpungan da. Ay na may siya kamay. Ay uri mangkid di ni manong mo Nestor uri bakit ko ba ti asawa na ano talaga nga napudno isunak ken iti asawa na saan nga agsapol ti sa balay. Day tamot manong mo nga nik ay na manulang aro din ti sweldo na. Mapanda pa laang busbusin iti beer house nga may bayad na ti babae nga pabaybayadan. Ay na Diyos ko ayaw, sakit ti ulok kada kayo. Imbag king Kabaraw ta si kalaangan ti awang pay asawa na. Iso nga into no agasawa ka. Uray anya ti tsura ti asawam. Saan kanto nga agsapol iti sa balay. Ikarimba raw. Taday ta, kat malas ti biyag day ta. Amog day ta nanang. Angem sa anak to nga may tulad kada manong. Ken kastamoten kaday di tatang. Kunamla day ta agim no makaasawa kan taon itikas kadagita asawa da manong mau ket baka kanum to ta sa umbaraw ket ape ngamin nga agasawa kitikas kadagiti asawa da manong no mabalinak man nga agasawa iti maysa nga babae nga awanin iti sa pulik pa anya tikit mo sawan tikit ko sawan nanang no agasawa ak to agad agasawa ak iti inggit lapsat na nga saan ko nakasapulan ti tumalyaw pa iti sa bali nga babae. Kasjay. Ay kikasano ka karod nga makaasawa iti nalapsat. No kastamot ti langam. Agkakarupa kay lang nga kadamanong mau. Ay nanang. Ibahin mo ko sa kanila. Anya nga ibahin kita sa kanila. Agkakalanga kay laang mat nga agkakabsat. Dahil malakay nga rod kada kaming kinitatangyaw. Nagruna kanyak. Rupam. Dagita rupa yung agkakabsat. Rupak lata. Nanang met. Wen, ibagayo kadlatan nga pangit hak. Tapangit kayo nga nanang may. Ay, nagloko ka saan ko ba't ibaga nga pangit kayo? Angam saan kay nga gwapo ta sa anak ka na pintas. Angam sa anak ka pangit. Kung baga average laang matila ka. Isong harod ti point ko nanang. Ti ibagbaghat. Ape ngamin nga agasawa ak itipadak nga saan nga gwapo ape nga agasawa ak iti awang pintas na ket amangan no agsapulak tulat sa bali ket mo sawaen agasawa ka iti nakapinpintas unay nga babae ket wen ananang day talaeng met tinagdumdumaan minto kada manong Nestor ken manong Nick ta sa anak to nga agsapulin iti sa bali gabuta awan ton ti sa pulik pa iti asawa. Sino nga rod matimang tutupking ka? Nga nalapsat nga ibagbagam. Ay, saan da kay sismulin nanang? Adda iti banag nga da kanyat. Nga awan kada manong. Anya kuma? Kaagpapada kay laang matika at idug deta armasyaw. Tasyak nga ron tinang daydayas idinagkugit kayaw. Amaw, agkakasais kay laang. Ay nanang saan nga dayta di magbagak. Anya nga raw. No saan nga dakdakkel dayta kukwam. Anya nga raw ti addaking ka nga awan kadamanong mau. Adda sense of humor ko nanang. Nga dayta ti pagkapsutan dagiti babae nga nalalapsat. Anya? Uy na. Kitain nyo, digiti artista, nga hamat unay nga gwapo. Nagpipintas digiti asawa da. No malagip mo ni Ogie Alcacid, nga komedyante, nakaasawa iti Australiana idi.
Sakbay da nagsinang, ita, Regine Velasquez tinaasawa na nga si Maruno. Ay, aduda pa nanang, adu dagiti komedyante nga nakaasawa iti napipintas. Komedyante ka nga raw. Ay, aminin nyo nanang, kada kami nga agkakabsat, siyak lang ti makapakatawa kada kayo. At kasano nga makakatawa kada kita kakabsat mo, idinto nga sakit ti ulo tititid da kanyak. Isungarod nanang. Dahil ta tinagduduma aming agkakabsat. Da manong Nestor ken manong Nick, awan sense of humor da. Seryoso dala unay ti biyag. Ken day tala puro linuluko ti amuda nga ramidan. Idinto nga siya, nagagetak. Ken maysa, at the sense of humor ko. Nasingpetak pa, saan ka din anak? Natudyo akpay nga anak yo. Iso nga, umanay dagitoy nga qualities kon, tapno makaasawa ak itinalapsat unay nga balasang. Anya, kawuna nang. Tandaanan nyo ti saog, makasawa ak to itinakalaplapsat nga balasang. Ket isuntot ti asawa ak, ket sa anak ton nga agsapol pa iti sa bahali. Sa anak ton nga agbalin nga babaero ken chickboy, akas kaday di tatang, ken damanong Nick ken manong Nestor. Para makita lakita man ano umanay nga talaga ta sense of humor mo. Nanang, urig pinustaan day bay. Nasibugam din iti mula mon. Parang nato. Aywan, parang uka. Kasi ka. Aywan, nasibuga akong. Ay, apaya. Oo. Cellphone mo ta. Igaman, parang nato. Ha? Wen. Kaano pa nga ag-cellphone ka, kalpasan nga agsibog ka kadagiti mulam dito talon. Agwa. Adala ngamin isa-search ko. Anya iti-search mo. Dito yung Facebook. Sapsapulik dati. Kita ti profile dati batch tayo di high school. Oh. Kita sino aya ti sapsapulim katakwada. Kita nga rod no asino kadagiti batch tayo. Nang runa kadagiti napipintas nga batch tayo di no malagip mo. Digiti crush tayo. Oh. Api nga i-search mo ida. Parang nato. Kita nga rod no. At dapat tinabat-bati kadakwada nga balasang pailaan. Amumlatan. Agahanting ka iti batch tayo nga single pailaan kasta. Wen. Kadada nakita mo. Nasawaan dan samot amin. Di kiti imo na nga in-search ko. At damad kayong asawa dan. Angem adapiti mapanunot ko nga sumagmamano nga batch tayo nga napipintas iti. Nang runa ka digiti makisa-search iti Miss Intrams. Api nga agsa-search kagayam kadigiti napipintas nga batch tayo. Awan lang. Kat gaputa single da pa lang. Kat single lang mo. Ipadas ko lang mo ati. Amo ko nagets ko. Parang nato. Nagets mo. Kawan. Nakasimsimple gayam dararamidem. Agsapsapol ka iti batch tayo nga napipintas. Gawang pa'y asawa na. Taiso ti armam. Ha? Agmahit mo dito aramid mo Agim, good luck na takingkan, parang nato. Uwin parang ka. Bareng at dati nabat-bati pa, nga bats tayo nga nalapsat, ngawang pa iti asawa na. Single pa ilaing ni. Single tinakaipan dito profile ni Princess. Ala, grabe. Ada nga pimintas ita nga. Ala. Nakasara ka kundi armag nga agbalinto nga asawak. Dati batch ko, idi high school nga.
Nag-miss in terms dito ko, hindi third year high school kami. Ngim aping awang piti asawa na. Ang saan ko unay nga close dito eh. Saan ko pa nga nakasalsarita unay dito eh. Ngim, kanayon ko nga makitkita edi, nga puta crush ko. Kanayon ko nga padaanan nga lumabas, iji kwarto mi edi. Awang pigam ti asawa na ni Princess. Ipadas ko man. Iyad ko. Tabaring niyo accept na. Into na acceptin na. I-chat ko to adagos. Kat saan ko itong ibabayagan? Itirak to, hindi ti asset ko. Sigurado lakid di. Nga no usarek, deti sense of humor ko keng kuana. Ay, kataaklunin nag deti himbag lakid din ta, the sense of humor ko. Taurin no sa anak nga napagasatan iti lang Ang adda iti aramatek tapno no magustuhan nag iti babae nga nalalapsat akas ken kuana. Kaya't kung ipanagnek kadananang gidi kakabsat ko nga sa anak to nga maitulad kadakwada nga babaero kastamatan kaday di tatang gaputa agasawa ak iti nalapsat abalasang saan ket nga kasken manong Nestor nga nagasawa iti bakbaketan ken ni manong Nick nga nagasawa iti jak maawatan. Ita, inyad kon, ket urayek laengen, ngay accept na. Alaman ita, simple pala di iti ibang banat kung nga jokes king kuana, kastaon iti panagisendan iti agisesen iti emoji nga agkat-katawa isuna. Ay, hapo, ay. Deta nag-message manin. Ala, detan, pero may katawa na siguro, pero may paggaak na siguro. Ay, matawagak lang kumakatap numangin ko ti paggaak na. Pero emoji laeng may. Sana balit uray chat pa laeng. Ngam amok nagkat-katawa isuna. Ti kinaadot balong ko nga joke. Deta, pagsasaronsunek dagiti jokes ko, tapno talagkat katawa isuna. Magustuhan ka dagiti babae no nalaing agpakatawa ti lalaki. Uray no anya pa itilangana. No talaga nga the sense of humor na, ay kumput deta nalapsa na balasang. Deta, may busana kaya ti jokes kat saan? Neta, pasarunwak manen iti joke. Nanang. Anya. Aday pakita ka na kayo Anya day jay. Malasin nyo ka di day toy? Anya day, sino day toy pagpakitam nga ladawan? Napintas mo day toy. Kauna. Sino day toy? Artistan sabot day toy luko. Saan nga artista day na nanang? Bats ko di high school ak day ta. Katapin nga ron, pagpakitam kanya. Tapno makita yung ti agbalinto nga manugang yaw. Anya? Dilada nga sasawam si kanato. Agbalin nga manugang nga. Ay, agar arapaap ka baraw. Tikasto nga kalapsat nga balasang. Agayat kang ka, no kayat na ka. Ay, kata, saan lang kayat na ka. Na-inlove pa yan nanang. Isungor nga naklon na kidirabiin. Anya, ti kayat mo asawan baraw, kaayan-ayat mo, dito nga balasang. Princess, tinaga na nanang, kenwain, agayan-ayat kami. Iso nga, anya, no ko man nagpinostaan na nanang, naatiw ka kuma. Kung nakmat ka na kayo, sa anak to nga maitulad ka day di tatang, kan kastamatan ka na manong Nestor, kan manong Nick, nga agbalin to nga babaero. Gaputa sa anak ton ngagsapol di sa bali nanang. Kita man, langana pa ilaing dito ni Princess. Adda amin keng kuanan. Alangan magsapulak pelat sa bali. Alangan nagchiksak pelang no kastitot maasawag nanang. Ay ikit no maasawam Angim anya ka de kayat nakangatang gaputa adda sense of humor ko nanang. Kung nagbat ngamin kada kayo.
napigsa dito yung asset ko. Dito sense of humor ko. Tapno no, ayatenak iti balasang nga ingat lapsat. O, mamati kayon. Ay na, ala kita, para makita ba raw, aging nga di kay pagkalay sa kitawan Alagayam, amum tong arod kada kami, tapno mamati kami. Baka mat mang jojok ka laan, kat nalaing ka nga joke ka. Nung sa anak ang jojok na nang. Banyaw, tayo to no, apaman nga makapagkita kami, ang bayag namin nga di kami nagkitaan. Kat awisek to dito yung balay Tayam amuk kada kayo. Nang runa kada manong Nestor ken manong Nick. Ngay bagak to kada kwada, kastoy ti agpili ti maasawa. Kunak kada kwada, kantsawak to idana nang. Unay mo ten. Neta, may dito nga joke ko. Ibanat ko yung wala. Neta. Oh. Kasta unay man ti pa nag-send nan ti emoji nga katawa isun. Aya. Anyan to laki din no agkita tati personalan, princess. Oh. At danton nga paggaakbo, no ibanat ko digiti jokes ko, apaman nga agkita ta. Agsaganakit din. Tayin to numalam, ag-date kami. Umuna nga date me, kani princess. Agyaman na klaunay, princess ta. Manugot ka nga kita ta itan. Ape ko mga sana ko manugot kat saan ka din ngayon bagakeng ka nga. Magagara na klaunay nga agkita tan. Nagbayagan di ta nakit-kita Uwin nga ron. Kalpasan ti high school, diyak amo no, nakit-kita ta pa idi nagturpos tayo ti high school. Diyak amo, baka nagsabsabat ta idin. Siguro, ang siyempre, sa anak nga pansinin ta, sa anak magkasikat idi high school. Mas daawak man, ta aping nga idi high school tayo, kat sa anak nga, saan ka ngayon masidig kanyak, anak yung amu kanyak, o di nabayag ko man nga, agam amuta, o jakmat amu nga, kasta gayam ti kinapig sa ti sex appeal mo, ha? Siyak? Nabigsat sex appeal ko? Kituin? Ay na, kasta ulit ti paggaak ko na ko nagchat-chat ta iti messenger. Isang orad nga na inlabaking ka. Sabi nga rin ibaga mo napigsat sex appeal ko. Para kanyak amin, no napigsat ti sense of humor ti maysa nga lalaki, ket napigsama ti sex appeal na, para kanyak. Oh. No kasta, kayat mo nga ag-sex ta. Saan ko yung bakat kasta? Timbagak na bigsat sex appeal mo. Saan nga kaya't kung nag-sex ta ko na? Guri ka. Sika nga talaga. Talaga. Pero may man paggaak ko. Diyos ko, aya, di tapay naka-order. Ang Diyos ko, ang sakit ibogsit ko. Agay talaga ka. Isarting mo pala katawa. Nakababain. Tapi sa bali mo ti pa nagkatawa na. Nakalaplapsat ka balasan. Nakalaplapsat na babae. Himapin nga kasi ti pa nagkatawa na. Gir ka, pasensya kan. Nung pinagkatawa ka. Kayat ko mapagkatawain na. Ay na, Diyos ko, ay mapukaw di kiti. Malipatak di kiti problema. Ay, kung nagtupay sa anak nga nagbidot ti. Ti panangaklon ko keng ka. Nato. Rugrugi na pilaan. Ay na, kasi unay ti ragsak ko. Isarting mo ko rin ti katawan. Apay, kababain. Kitain datan dagiti do mga customer dito restaurant. Ay, bibiyang ko, nakakatkatawa mo hindi bagam. Napigsat sex appeal mo kunak angim ti pagarup mo kayat mo nga sex. Anya, nimot deta nga katawa na. Api kasla na,
Naklaat ka nga. Inawis ka dagos dito eh. Ah, idinto nga si kamot kami tinagpasagid. Ha? Ito imbagang mo kahit kung nga sex na gamot imbagang nga just napigsa di sex apin mo. Ah, sa bagay, isundo man natin pagtungpalan na. Unay ba dito yan? Nakalaplap sa na babae. Ngim, kas lababoy, iti pa nagkatawa na. Wala na. Anya, ada ka ni magbagam? Ay, awan. Isunto man lati pagtungpalan na dito eh. Kan, may isa, adamat kidi kinagpaisuan natin bagam nga kaya't mo nga ada mapasama ka data kaya't kung ipaneknek ka nga napudno aking ka nga ori no nabayag nga dita nagkitkita kalpasan iti panagturpos ta iti high school ngim kasla nasin nga tirik na akon king ka nalagan tirik na king ka nangruna kat kanay nakapagkat katawaan idi agchat-chat tapay laeng idi saan ta nga nagkita iti personal manen ket ay na di mo laam mo kas taon ni paghaak ko. Kasla dati naglagan ti riknak nga awan ti mapanpanunot ko ang problema. Isungkot nga nagkalisto nga narigreg ti riknak ken ka nato. Ketsi ka. Anya mo ti nakitam kanyak. No aping nga inarem nak. Ay, kwa. Siyempre, hindi pa lang amin high school nga crush ka, princess. Apeng nga itang ka lang nga nagpadlaw. Hindi ko mapelang high school tayo. Hindi ko mapela high school ka. Kasta ulit, yung paggaak ko. Uy,ag-joke ka pa Ha? Tapno, sige, may isang nga joke, sakbit nga aramidan dito rantata nga aramidan dito motel. Ha? May isang nga joke? Sigurado nga. Sigurado nga. May tiganak nga. Makinaig kang kano. Kasta unay ti raksak ko. Elan mangibanat kan anda ti joke mo. Nang ado di ti joke ko nga imbanat ko. Siyempre may busanak. Si kanto pa di may busan. Nagbayag ta nga nagchat-chat. Nakadado ti joke mo nga permi nga pinagpaggaakak. Permi nga kinat katawaag. Alan ay kwa. Sige. Kwa. Ay, saan nga nga malagip ko na ibagam idi ay chat-chat ta nga. Iyam amunak to iti pamilyam. Excited akmatan nga mamit isuda. Ken kastamatan. Kaya't ko nga mamit mo, digiti friends mo, digiti tao iti aglawlaw mo, digiti tao nga napatagken ka. Ngamin, amumet nga santan nga ubing pay. Nulakit di seryoso ka kanyak. Kayat mo nga ijaya ti kasar. Umanugo ta kadagos. Iso nga santan nga ibaybayag. Nag-aasawa di kiti batch tayon. O data saan pay. Nimbagkit di ata. Inyad na kiti Facebook. Ay kwa. Pagayam nga, saan ka pa nag-asawa, princess? Diyan mo. Adamot di kiti nagbalin nga, kaayan ayat ko, iti naglabas ang diyan mo kadakwada ta. Kasla sa anak nga, umanay kadakwada ta. Pasigmad nga, insukad na kiti sa bali. Apay, ito nga kinapintas mo. Ken, patsik nga, nasayat ka nga tao, princess. Iso nga rod. Iso nga mas dawag no apay. Angim si ka, siguro, saan nga iso dati na ito ding wano na ikari nga lalaki para kanya. Siguro data talaga tinaikari. Ay na, imbaglakid din tadigidi mo unang nga boyfriend ko. Ay na, awan iti sense of humor da akasking ka. Angim sigurado nga, natatair da. Natatair da nga agpaiso angim. Babaero da mo, ken may sa anak ba't nga naragsak kadakwada. Idin to nga si ka. Apagbita pa lang nga naadaan iti communication. Ken nabita pa nga nagbalin nga
nobyo ken nobya. Kasla pa nagriknat, inati mo idan. Uri pagtitipunek pa'y amin nga lalaki nga naglabas iti biyag ko. Nato. Oo. Ah, ala na may sabi nga joke, please. Alan, sakbay ta nga. Aramidin titi. Rantata dito eh. Ah, kwa. Ada ka no, agina. Daytan, agina. Wen. Ket, sumangpot diti ubing, aga po jay, nagayayaman na, nakiayam ka diti pada ng ubing. Ket, magsangsangit nagipulong ka ni nanang na. Api nga nagipulong. Ket api nga nagsangsangit. Ket, ibaga na nga, api nga nagsangsangit ka anak ka. Uy, ayawin da kami dagay kay ayam ko, nanang. Anya, api nga uyawin da ka. Anya ti bagbagada, alay bagaman. Bagada kami nga dakkel ka no tingiwat ko, nanang. Anya? Ay, di saan mo nga panpansinan dagay dyan nga, ay sutil dagay dyan nga ubeng. May bagada nga dakkel ngiwat ko. Bebe amlatan anak ka. Dosahin to na apo Diyos ida. Alam may kakit din, tamangantan. Nanang. Kakarod alain dati palan. Ngalan di palan, tamangantan. Apa di palan, nanang? Kaya isot pagkutsara ta. Isot pagkutsaram, tadakkel tingiwat mo ko, nana. Ay, palagayam. Nagloko mo dadakan nanang nan. Pati kayam ni nanang nagot ayawin na ti mismo nga anak na. Unay matan. Nakakat ka tao man dada ka joke mo na to. Saan kang orgagkat katawan atap no? Irugitan. Diyak nga rin makaget over, Jay, pala. Gusto na. Saan kang katawan? Apay, di mo ka di kayat nga magit-kita na katawa? Di mo ka di kayat nga magit-kita na naragsak? Dinto nga si kamot timang parparagsak kanya. Si kantumot nga timang pakadawa kanya. Aguri ka. Apay. Uming-ingar mo't itayin. Api nga, limok ng matmanan. Gabo ka di tagkat katawa Kwa, kasi nga talaga. Madistract ka din o kakatawa Medyo. Sige. Tipilak nga ron tiriknat. Tipilak tibagi. Saan ako nga kakatawa? Saan ka kami nagpapakatawa Saan anak nagkatawa? Kitang katawang pa ibagam ko, makakatkatawain ako. Saan ka nga rin nga katkatawan? Sige. Siya akong di makamo. Patangkanik manan. Sige. Daytan. Timang ka na nato. Sige. Ituloy ta nga rin. Aguri ka. Apay. Kat bayat nga rin nga ginagik ta. Kat malagip ko mo ng didakil nga giwat. Hindi ka mat. Malagip ko nga rin tagin inagikta. Kat iti inyo ngap mo, tangiwat mo. Nalagip ko diti ubing nga dakil tingiwat na. Hindi nga magkasabulan at pala nga pang kapag kutsara na. Uni ka mo ten. Nagrabaw mo ti ragsak mo, princess. Ay sorry. Kitan. Ay sorry. Limok ng matmanan. Uwing nga ro, ta madistract, di ta katawam. Ay,
Sorry Ay, sorry. Nalagip ko lang amin. Diyak ka mo ta. Pinusikat ang joke kat kasta o paghaak ko. No sa balikat saan mo? Ah? No, talaga kit di ka nakakatawa ka. Ay, iso nga di nak mababalaw. Nato. Aging promise. Liklik akong katawa. Tap no makakonsentrate ka. Sige. Sabi ko mata. Arabidim ti kasta. Sige. Patangganak manin. I love you so much, Nato. Sikat yung magparparagsak kanya. Kasabi ko mata. Itiag na nayon kat parag sa akin na. Anya, agbunga mati mapasama ka data ita. Nakasagana ag nga. Agbalin nga asawam. Nulakid dita kayat mo nga. Siyak ti igbalin nga katakunay na mo itong palbihan. Kastamot kanyak. Kastamot ti marigrik na, princess. Detan, timangkin manin. Tugawa mo. Baka lumok nang tumanin, huwag katawa ka. Ay, sige, angin promise. Tipilak, tiyag katawa. Sige. Nato. Princess. Sa anak to ngagbabawi. Kalagyaman nak tanabiro ka na kiti Facebook. Di mo mo no kasano tragsak ko na to. Agyaman nak muta. Inaklunak, princess. Kasano nga di ka aklunin? Kanain nak na pagkatawa. Guri nga. Sorry, diyak na tipilan. Tipilam, ay, sorry, limok ng manan. Wen, gaputan na distract man na. Ay, sorry. Guri ka. Saan kami? Diyos ko, ay, jakpot ngamin maliglikan nga. Makalagi pa kadagiti nakakatawa. Pangaasim ko princess. Ag-focus ka. Ag-concentrate ka. Tap na no. Ay, wait. Sorry. Promise. Dita. Napatangkin ko manin. Sige. Tugawang ka manin. Sige. Promise. Sorry Promise. Itatangagun daway. Saan ako nagkatawa? Sige. Sabi ko Agkede maklatan. Sige. Princess. Nato. Princess. Pigilam ti katawa Wen. Dandani akon. Sige. Saan ka katawa? Tapos no sa nga lumok na. Sige. Nato. Aggidantan. Sige. Mapanit. Sige. Mapanmat ka niya ako. Ita mapalimon niya katawa. Anya daytan. Gaputan nalpas kan, mabalin kong tiyag katawa. Gawin na. Saan na lumok na yun? Tanalok na yun. Nakakatawa ka talaga. Ay, Nato. Makauwi ka pa, hindi katawa ko, Nato. Ay, abo, ay. Yam amamor kanya ako na parang Nato. Sino? Ketika ayan-ayat mo, nga bats tayo ni princess. Saan ka di nga, bagam ka niya, in-text mo kanya, nga yam amam kanya, nga nag-date kayo pa di Galman. Napanan nyo. Bagam mo, nag-istorya ka mo na. Nalapsat nga talaga pa lang, ang gagaita. Una, nalapsat pa lang. Kit yam amam maro din kahit kumit nga makita isunan, nambay nga nakikita ni princess. Nakachamba ka, parang Nato. Bagking ka the sense of humor mo.
Sigurado nga, dito man kinalaing mo nga joke, timbanat mo la. Ha? Oo, unang peso parengo ka. Kung nagtupay, sapay ko kasking ka nga, nalaing agpakatawa. Uri no ti, agsasangot nga, ginom ko, talaga nga sikat ti joker ka. Uy nga rin. Sige, sample lang nga ita nga, sample lang nga kadag ito eh. Tiyan niya, ngayam amok keng kaniya na. Nga, ipakita keng ka ni princess. Ti apay mo, kwa, busy-busy di trabaho na pare. So nga, pasensya kan. Ang madantol tagundaway na. Ng saan pa lang nga ita. Busy-busy ni princess. Ape nga di mi pakita. Baka ti palag ko naman agawag isuna. Saan? Kahit ko lang nga makita ni princess. Dala sige, ngim saan pa lang nga ita. Parang ko ka. Di ka mat inayaban, di kaayan-ayat mo, saan ka di nga imbagbagam kanya, nga kalpasan nga ag-date kayo, kung iyam-amom ka na kami, kadamanong mo. Kuha na nang. Anya nga kuha? Ay, kung kunam salaang mad nga, nubiam, dahi nga bats mo. Mangjujok kan salaang madbarok. Saan na nang? Ang busy-busy ngamin kadag ito. Apay nag-datean yaw. Baka mo't idi nakita na kan, nakita na't langamon nga talagan, kit nagbabawin. Anya? Kuha na. Saan ka di nga nag-date kayo ako dam? Nga nagchat-chat kay laide, nga inaklon na ka, nga saan kayo nga nagkit-kita? Nagkita kami nanang at bats ko nga rod. When asa bali ide di high school kayo sa bali ita. Tao ubing ka pa ide, agim ita. Gaputa narwam ka trabaho talon. Si mabaling imisit ako dilmaw, lima kay titsuram. Saan mo't nanang? Anya? Siguro agad, hindi nakita na kan. Nagbaliw siguro rik nana. Siguro kit im-break na kan. Iso nga di mo mayam-am mo kada kami. Saan? Kunakmat kada kayo? Kaape nga ro, di mo yam-am mo kada kami. Busy-busy nga raw, dadan tulad sa bali nga gundaway na nana, hanggang sampai nga kadag ito. Anya? Kung kunam salang madadaading ka, joker ka nga talaga. Saman manong nestor. Agayam kami kini princess. Di ka nagpaiswan na, dapat yung napasamag may. Anya? Anya? Kahit masawan, nagkuha ka yun. Una nang. Bakit kan lakay kami matan? Manano ko ma? Ay, ape nga ron, gandi mo yam-amo kada kami. Asawaan mo na anak ko. Tapos saan mo tultuladan dagiti manong mo, nga agsapol da paylat sa bale. Anya? Sige na nang. Kasaritak to nga ron. Yam-amok to kada kayo. Rumbeng nalaing anak ko. No kasta nga adan na pasamak yaw. Rumbeng nalaing ngayam amom kada kami. Tapag saritaan yung taon, ti kasaryaw. Katnay, saan kayo nga ubing no di kat lumaklakay kan? Uy, madlaw cooking ka. Nato, ha? Sipo didi, ada na pasamak ka data. Manmano ka mag-joken. Sipo didi, kanayon ta nga rumrumor ngagdedate. Manmano na kapag katawain eh. Ha? Naibosana kami ti joken. Among met, naibarat ko amin eh. Imposible mo't Ay na, mailiwak ka digiti jokes mo. Ken may sa, di met iyam amulak kada nanang mo, ken kada manong mo, kada ipag mo. Ha? Ay kwa, busy da pala di balay. Ni nanang, busy di talon. Da manong ko, busy da mat ti trabaho da. Digiti ipag ko, busy da mat, digiti anak da. Nawara di balay. Ito no, mapagtitipon ko ida. Tapno maminsan nga panag-amuyo. Busy da? Wen. Sapay di busy. Tani, bukod ko ti oras ko, tati trabaho ko, mabaling ko nga itugot-tugot. Unang, dito nga ti problema. Di da pinakasagana di balay.
Mabainda ka no, met. Sana bale. Adan to sa bale nga gundaway, princess. Ngayam amu ka, iti pamilya. Sige. Alag-joke ka nga ro din, madamdama. Anya? Ito na lata duduwatan. Saan nga ita nga adot tao? Kat anya ko ba't nakababain? At, naringgor nga ro, nagkatawa ka. Kat man ano ko public place mo dito. Kumbaga dito yung restaurant, kat mabaling mga aramidin ta kay mo. Kat man katawa ka, damot di kita kakatawan no ko dita. Ta syempre, pag urayan ka dito, order ta nga makan, agin storyata mo. Bebe amla ta idat, adamat sa bukod na nga saritaan, adamat ti bukod ta. Madamdaman tulaengin. Nududuwatan tulaengin, ibanat ko tay joke ko. Sa awanak amin itimod nga joke ita. Sige. Promise Promise. Mangibagakan to joke damdama. Promise. Alan kunam itay nga numalpastan. Tadi mo kahit ngagkatkatawa no dito pa nagpapas iti ragsak. Sige man lang aro din. Yes, daytan. Excited ako. Angin basta sakla agjoke numalpastan ngagkwa. Promise. Basta alan mamiss ko mamit agpaggaak. Madlaw ko sanak la pagkatawaan no kayat mo kinududuatan. Idinto nga idimat kat kanayon naklata ori sa din no. Ori malagip ko idi agchat-chat ta pay laeng kat inoran oras minuminuto nga agjoke ka kanya kat kasta onay paggaak ko. Ngimitan pilpilyem ti oras nan, pilpilyem pa ti lugar nan. Siyempre may busan nakmat ti joke amin. Siyempre agpanunutak pa ilan ko. Ada na panunot mga Ruden? Anya. Ada dati may nga bulag. Bulag? Sa mo ko na nga katawakan. Basta sige, rugi na pala ngamin kat kasla pa nagrik na kat nakakatkatawa daytan. Tuloy mo nga Rod. Sige, tuloy ko. Ada bulag. Nga napan gimatang ijay store. Datan. Kat gimatang iti makan. Ket. Idi ti bayad ti gatangan na. Ket sa gasutlaeng. Tagimatang iti soft drinks. May nga supot nga chichirya. May nga supot na biskwit. Ken nangalapay gimatang pa iti tinapay. Ket 100 pesos ti total di bayadan na. Ket anyat na pasamak. Itatan gaputa bulag. Ginundawayan di glaklako di store. Yan naramid na. Idi makita na nga agkakaot dati bulag ti kwartan. Nakita na nga sa nga ribu di nakaot na nga kwarta. Dinamag dati bulag. Mano daytoy manang kunana ka di glaklako. Ay sakto barok. Sa nga gasod daytoy. Sa nga gasod dati igamam. Sige nga ro, dati tibayad ko, sakto no kwa. Lawan baraw, awan no ka supli mo, tas nga gasot mo daytoy. Sige nga ro, manang. Kunana, nagluko day nga para lakon. Nga ro, kasi nga ribo di inyawat di bulag. Ngayon ginundawayan di para lako. Naggalas mo tikas na nga klase taon, nga gundawayan na pailang mat, di kiti bulag mat. Diyos ko, naglaad mo ti ugalinan. Nga rod. Kat kasanong orti na pasamak. Kat imbaglakid din, taada nakakita, di jay naramid jay para lako. Kat mayat nakita dagayam. Taada mo't nakatambay ijay ngagmermerienda ngagimatang majistor. Kat nakita na jay naramid jay para lako. Timbak der. Napan na kinamat na dati kinamat na dati bulag. Tapno baga na siguro baga na nga 1,000 J imbayad na nga. Ngayon sunitik dati para lako kasi wan nga road kasi tirantana.
nakita na nga ro, di napasamak. Nga sa nga ribo yung bayad di bulag, ngem sa gasot te inyawat mo kung na dati para lako. Oh, kitwin, baga na nga ro. Guwan, iti kuwan imasitegen. Tinapik na di abaga di bulag, di mat bulag, kita gapot na sana makakita agad. Ang timmalyaw latamat. At mangig na matan, nga agsaumatan dati nang tapik king kuana. Oh, anyat ko na nga dati ana. Impulong na, imbaga na nga, huy. Nagsubli ka, ala MG kwartam. Sa nga ribo nyawat mo, kunana. Saan nga kas ti panangibaga na? Kasano nga rod? Kastoy. Anya? Api nga kasi palang sa una. Ay, nakita na kagpaiso di naramid di paralako. Ang umulmat isuna, di ka di na maibaga-baga. Di na maibaga ka di bulag. Nga, ginundawayan laing di paralako. Anya? Bulag. Umal da dyan nakakita. Wan, iso nga saan nang maipulong-pulong. Iso nga saan na maibaga di inaramid di paralako. Ano pa na? Taamok na. Oh, sunan. Ayaw nga sarbina gayang mata nakakita. Taumal maggayam. Saan na maglata nga maipulong gayam. Kung nagtupay ka, basta joke mo na katawa na ito. Apo Diyos ko, nagsakit buksit ko. Matayak tilak. When kasin yung napintas ngagpaiso ni Princess ngem adamat ti pakadilawan kinkwana pudno launay ti kunada nga awan ti tao nga perpekto. Ada aminen ken ni Princess ti sapsapulig iti maysa nga babae ti kinalapsat, kinaseksi, kinasingpet, kinaemma, kinasayaat ti kinatao na. Angem tunggalag katawa mababainak nang ruano na da sa bali makangkangag. No agkatawa kasla uni ti baboy. Ket dati karik ken kuana ngayam amok to kadananang ken dagiti manong ko. May tantantan meten tajak ammo no anyan tot agbalin ka reaksyon da apaman nga mangeg dati panagkatawa tinobyak. Kastamoten kadagiti barkada kadagiti amok nga nangikaryak idi. Nga kunak no agasawa akto ket saan nga kadagiti asawa dagiti kakabsat ko. Nga gapo tadi damarnek di damapnek iti asawa da ket agsapol dayt sa bali. Tasyak ket agasawa akto iti kapkap nekak nga awanen ti sapulek pay. Addan to amin ken kuanan iso nga saanak tong agsapol ti sabali. Angem adalat tamet iti kapintasan na akunada ni Princess. Tanapintas ngagpaiso. Ngem no agkatawa ay na Diyos ko. Sakit ka di da ito'y kasinyong? Adda nga ta mabalin nga aramiden tapno maator, maikat, manirisim ka di dayjay. At least di manirisim kat adda tsansa na nga maikat. Ngano manirisim man dayjay, kasanok nga ibaga king kuana nga, namabalbalin kat ikaten na dayjay kasi nga panagkatkatawa na. Bueno, adda ka di problema iti agong na, nasal problem ka di dayjay, yun anyaman, diya ka mo. Ta anak ba't nga eksperto kasi ngem aging nga kasi iti panagkatkatawa na ket kaslaawan iti kumpiyansa kiti bagik nga mangyam ammo ken kuana kadagiti kakabsat ko kadananang ko kadagiti gagayem ko tangamin inlaslastog ko idi nga ti agbalin tong asawa ket perfect nga babae.
nga usarek laeng ti sense of humor ko ket addan to ti perfect nga babae nga mangayat kanya. Agpaiso nga inayat nak ken ay ayaten nak ni Princess Kasin. Ngimja ka mo. Urasin nung ba't da kayo man ti maadaan itinobya nga kasi nga iskandalosan agkatawa kas lababoy. Nakapimpintas di ba nga bagay han na bagay di langana di itsura na di kinapintas na kadit yun. Iso nga numabalbaling ka jacket na pagkatawaan. Angem kasla kanayon namat nga birbirokan ti panang pakatawak king kuana. Iso nga tiar aramidak pagkatawag udagda kami laeng. Kaya numabalbalin sakbay kami nga agnaig kat saan nga kakatawa. Sa akon to lang pagkatawaanan into numalpas kami nga agpapas itiragsak. Tano agkatawa kat malpay mo't no ko deti kwak. Diyan mo. Yung uri no lamo-lamo nga uri nga ta ti aday sunat sangwanak nga lamo-lamo nga nakaingar ko malatang saan agkatawang ka balakad andak mangkasin nanyat aramidek ipatpatig ko ni Princess ket amok nga ison ti babae ti biyag ko ngem numabalbaling ket may kat ko maday nga pa nagkatawa na tapno no sa anak sigurado nga kantsawan dak tumod dananang kentatang ay nanang kan digay kapsat ko sakbay nga maladaw ti amin balakadan dakman kanagyaman na keng kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag ti pakasaritaak alawen mama aklunek saan nga perpekto ni Princess angin para kanyak ison ti babae nga kayat kung agbalin nga katakunay na iti biyag. Sabi ko magad na kay badit adal dati yung pakasaritaak kasin katagyaman nagmet kadagiti makaited ti balakad. More power to your program and God bless everyone. To'y napigsat sense of humor na apagayam mo. Nato iti Isabela.